And now I will say, my Vice President, Professor Nana Opokwajima, Obekayo. And so, many more can say, I feel na Ofi Namibia, Eba, Okojinama Namu, Ewa Namibia. Almost almost your election, into a ne, and almost President for almost Swino, and almost on Safran, Mr. Memra, and Mr. Wade, Okojinama Namu. No more President for no say Oba, into Obani Oba. And she said, a share pepe, and I feel no nam so a quine sober, and you also me ba me chamu now. Yadamase. When you take the Bible, there are 2 verses that stand out when it comes to Thanksgiving. Ofa Trokonkrona Bible, verse Minu, chapters Minu, Ewa, a chese, Emribia, I was a Yamanda, say, and Koma Yeura, Yankopon. Na nedika ye Thessalonians eno de eno na ye nyina ye nim Paul ochiroma Thessalonians okache se bibie mu yemfa enase ema nyame na brofo kase mo saying all things let's give thanks to God enti arehumo enije mu bibie mu yewra Yesu Kristo nyame yesi yedase na ne toso. That's the second verse that is popular for Thanksgiving. Luke 7:11-19. There no asema efa akwatafo ho. Bible kasemu ya say akwatafo du ekohia Yesu. Say onso omo yare. Na Yesu catch on so onko osofo penyi no ho chief priest no ho na onko na wasamu yare omuko enso ampa na echese yare wo omuso na echese edware ko yes edware fi ho na saa nipa du no ba ko pe na esan ko Yesu ho ode ose edanyame ase na ode ko hia Yesu na Yesu se na minim se mu ye nipa du na bae na enkono na aka no ewe na eno eye ade a ekire se bibia nyame be ya ma wo bibia Yesu be ya ma wo bia ewe se ukoyi nyame aye nti na de enye kasa bebre ne ba se ebeka eye ndase ene ede bae Menkwa mint na me fie wa Accra ana me office ewo presidency ho nka se me danya me ase enti je se me ton safre mu nyina ebi se eba se okono ye den a yesre nyame se ayimhihye ewo ho efa elections ni bibia onyin fi ho ne ento aba no asumdwe mu ye ton safre mu nyina ampa so mo edi ehwamwo mu nyina be hia fefefe sei eni esre nyankopon se omayen fa election no mu eni asomdwe ampa so hwese ne esiye ye to abasa na adwo no ade chi ye 9 am na chese abato no asa ya kan ye wie bibia na wana adwen se adebechi meme ka se be 3 days na ye da so twen electoral commission adechi ya me mada eni nya da me yesi unua pese no kasa yesi unua pese no kasa mesi mi nua ben yesi unua vice president Bawumia and I'm see you ene mo ma me 1 minute me ra bathroom me kokoro me nim me twi me say ena eja me befa me phone me hwe na me nua na wo phone so o se me nua penyin me frɛ aka che o se ekona ye kunye no eye okompa na me hwɛ se ne ekona wo ena odi nkunim
enti me frɛ ama wo tinkwa na me ne wakasa wie me pie na me ne osankyerofo akokasa na maka kyerɛ mo sɛ wo eno adi nkunim ɛwɔ abato no sanso na bae enti we de na enrechi na yene enkranfo ana enrechi ene yene enkranfo senya ye no me frɛ omo so me ton sa frɛ omo na yede enasema erade na me say Kumasi for ka ho Ashanti region for ka ho na sa enkunimde bae enti enne so ene ye ton sa frɛ mu nyina sɛ mbɛka ho ne nka kyerɛ erade sɛ yɛda wase ene papa ya wa ya ma ye nyina papa wa ya ma Ghana nyina yɛda ase na enye nyame a anka ye ne hwan ne aka sɛ ye ti asefo ye ne hwan mimpo me ne hwan ma gina ha aka sɛ me president of the Republic of Ghana nyame na ye enti yɛda na ase